米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。第二任伊达古大棒当阿萨伊杜拉斯努乌利，我们要一生信靠主。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话，以约翰尼比杜古沙法阿兹方萨卡杜鲁阿杜西尔苏阿的萨。Pakai ni i nikafana no tamlaw i tiswanan o lengan a sorinay a kawas ato nikafana ng ra ji Yes Kristoan o ni uturan iso ko saka ji urip ng ra to miklaotsay saan 认识你是唯一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永恒的生命。约翰福音17章3节。Sarikakaaw, tarazwa o jitulasay ko rumiat at itcher numita. Nikaw rira, awa ay kutulas at tahatlaos at ukalupah no mikumi no tapang. Yo sarutsurlan ita ko falujo a mitier i jingraan i. Pakarayap kita tuya mitlaotsay a sa pakalamer ningda. 虽然我们的年岁和力量有限，但上主有永恒无限极其丰盛的恩典。当我们全心信靠他，就能领受那永恒的祝福。米多伦给他，我们同心祷告。大邦奥，麻烦那以第三难以，o sa sa itseran ako atlemak kunini, tangasa i tulas no orib. To sa katsaaw kalias kako to lalan no meso, ato libutan iso ko urib ako tahatlaots。主啊，认识你是我一生的功课，使我不至于远离你的道路，并且你要保守看顾我的生命直到永远。Pakai ni i talamaan nay ang ngangan no tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。